nongeye kubashimira mwese mukurikiye Mfata Ikiganza TV. Nitwa Mushimiyimana Shifra. Shimiye umwe wese wakoze like na comment ku ndirimbo zatambutse ubushize. Uyu munsi nabateguriye indirimbo ya Line Sano, none niyo munsi ufite. Mu buzima twicuza byinshi, ibibi twakoze ni byiza tutakoze. Hari amahirwe aza rimwe gusa, nazongere kuba ukundi. Niba hari ukunda bimubwire none. Niba hari uwakubabaje mubabarire none. Kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajagera, kuko ejo burya atabaho. None niwo munsi ufite, kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajagera, kuko ejo burya atabaho. None niwo munsi ufite. Turabantu turakosa, wacika ugakomeretsa ukunda, ariko ntukarindire kumuhoza, ahubwo inkovu zamuhinguranyije umutima. Icyizere ni nk'amazi iyamenetse nayorwa, biba biragiye. Niba hari ukunda bimubwire none. Niba hari uwakubabaje mubabarire none. Kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajagera, kuko ejo burya atabaho. None niwo munsi ufite, kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajagera, kuko ejo burya atabaho. None niwo munsi ufite, none niwo munsi ufite gusa. Buri munsi uti nzabikoresho, none niwo munsi ufite gusa. Nyamara ejo ntiyajagera, none niwo munsi ufite gusa. Niba hari ukunda bimubwire none. Niba hari uwakubabaje mubabarire none. Kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajagera, kuko ejo burya atabaho. None niwo munsi ufite, kuko ejo ahora ejo, kuko ejo atajagera, kuko ejo burya atabaho. None niwo munsi ufite. Murakoze.